Labvakar visiem! Nu ko, šodien mēs tiekamies ar Jeļenu Bahķinu, jo viņa ir sagatavojusi mums fantastisko tikšanos, jo viņai ir daudz ko mums pastāstīt. Tā kā klausamies uzmanīgi, es Olga Zeltiņa visu to tulkošu kā vienmēr, jo mēs atsākam atkal savu Zoom tikšanos, un šobrīd tas notiks katru pirmdienu pulkstens 19:00. Jā, šodien mums bija dažādas tādas ķibeles, bet mēs ar visu tikām galā. Tātad uz priekšu, nekavēšu laiku. Елена, здравствуйте, и я приглашаю вас. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Labdien, dāmas un kungi! Усаживайтесь поудобнее, берите с собой водичку, Apsēžieties ērtāk un ņemiet sev līdzi ūdentiņu, потому что расскажу-ка я вам сегодня сказку для взрослых. jo šodien es jums pastāstīšu pasaku priekšpieaugušiem. Сказка особенно интересна тем, что я такая себе сказочница. Un šī pasaka interesanta ar to, ka es esmu tāda pasaku stāstītāja. Врач, акушер-гинеколог, генетик и очень давно помогаю людям быть здоровее с помощью еды. Es esmu ārsts, es esmu ģenētiķe, ģinekoloģe, un es esmu ārsts, kurš palīdz cilvēkiem būt veseliem, izmantojot ēdienu. Сейчас это называется нутрициология. Un to šobrīd sauc par nutricioloģiju. Эта тема меня заинтересовала очень в 20 лет. Un šī tēma man likās svarīga jau 20 gados. Потому что, когда мне исполнилось 20 лет, я решила: третий десяток пошел, старость впереди. I ja tad, kad man palika 20 gadi, es domāju, jau sākās trešā desmitgade, vecums ir priekšā. Надо что-то делать для своего здоровья, для молодости. Kaut ko jādara savai veselībai, savam jaunumam, И почему-то я не догадалась исправить питание, не догадалась заняться физической нагрузкой, но un догадалась чиститься. kāpēc es neiedomājos izmainīt savu ēdienkarti, sākt trenēties, to es neiedomājos, bet iedomājos sākt attīrīt savu organismu. А это были, темные 90-е годы. Un tie bija tumšie 90. gadi, Вот. И представление о системах очищения организма только зарождалось. un sapratne par organisma attīrīšanu tajā laikā tikai saka dzimt. Поэтому вы себе так отметьте, кто, сидел на клизмах, себе клизмы делал, Tāpēc jūs varat sev atzīmēt, tie, kuri taisīja sev klizmas, sēdēja uz tām, кто лежал на грелке после того, как выпил масло. kuri gulēja uz siltuma, sildot savu aknu, kad izdzera kaut kādu, nezinu, glāzi eļļas varbūt. Или, может быть, кто-то из вас, сидел на арбузной диете, чтобы почистить почки. Varbūt kāds no jums sēdēja uz dietas, kas bija no arbūziem, lai tīrītu savas nieres. В общем, прошла я тогда одну чистку и поняла, что хорошо, что мне всего лишь 20 лет. Es tad izgāju vienu attīrīšanu un sapratu, cik labi, ka man ir tikai 20 gadi. И я этой чисткой не заработала себе никаких осложнений. Un es ar to attīrīšanu sev nedabūju nekādas kaitas, nedabūju klāt. Потом я забыла о всех программах очищения лет на 10-15, потому что было некогда. Pēc tam es aizmirsu par visām attīrīšanas programmām uz kādiem tā 10, 15 gadiem, jo tas man nelikās aktuāli. И вспомнила, когда уже начались проблемы где-то по здоровью, где-то по эстетике. Un atcerējos es par to tikai tad, kad sākās varbūt jau ar veselību problēmas un drusku tā kā estētiskās problēmas. Но, видимо, мозга уже как бы прибавилось, стало больше мозга. Bet laikam smadzenes tā kā palika gudrākas. И я не стала делать клизмы, я не стала пить масло и не стала сидеть на арбузных диетах.
Es nesēdēju uz arbūzu dietām un, недzeru eļļas. Мне пишут, что не могут кто-то приключиться, Я бы подключиться. увидела, я всех запускаю. Мгм. Мгм. Так, сейчас я еще посмотрю капельку, если это отвалилось. Jā. Мгм. Мгм. Так, pamēģini vēlreiz. Нас уже 12 человек, так что люди подключаются, когда Ага. хотят. Окей, тогда все. Мы можем продолжать. Мгм. Да, вот. А теперь у нас прекрасная технология есть. Главное понимать, зачем держать себя в чистоте. Bet tagad mums jau ir citādas tehnoloģijas un arī sapratne, kāpēc mums sevi jāuztur tīrībā. Так, поэтому сегодня давайте разберемся, зачем поддерживать чистоту в пространстве между клеточками Un tāpēc šodien mēs tiksim skaidrībā ar to, kāpēc starp šūnu vietni jātur tīrībā. и как это влияет на общее самочувствие, на красоту, на длину жизни и на здоровье. Un kā tas ietekmē mūsu pašsajūtu, mūsu skaistumu un, protams, mūsu veselību. Так, сейчас, секундочку. Так как теперь все на мне самой нужен теперь перевод, я ищу этот эту Tā kā презен šobrīd viss būs latviski un man pašai tagad veikt tulkošanu, да вот так вот. Сейчас я поделюсь. tūlīt es ielikšu prezentāciju. Так, видно, да? Лук, презентация, да, все видно, спасибо. Прекрасно, прекрасно. Так, сейчас все таки найду эту презентацию. Мгм. Tātad mēs runāsim par ģenerālo tīrīšanu. Да. Да, давайте разберемся. Дело в том, что есть большое количество теорий старения, потому что люди хотят не стареть. Ir ļoti daudz novecošanas teoriju, tāpēc, ka cilvēki tiešām nevēlas novecot. И одна из теорий принадлежит Мечникову Mhm. Илье Мечникову. Ладно. Un viena no šīm teorijām pieder Iljam Mečņikovam. Да. Вот, и он, говорит: "Слушайте, друзья, в нашем организме, огромное количество клеток, больше, чем людей на планете Земля. Un viņš saka, mūsu organismā ir ļoti daudz šūnu, vairāk nekā cilvēki uz planētas. И эти клетки каждый день умирают, какое-то количество их умирает. Un kāda daļa no šīm šūnām katru dienu mirst. Когда человек умирает, его хоронят, а когда клетка умирает, она там и остается. Kad cilvēks nomirst, viņu apglabā, bet ja šūna nomirst, viņa paliek turpat. Есть, конечно, ферменты, которые расщепляют элементы оболочки клетки, есть иммунная система, которая фагоцитирует. Protams, ir fermenti, kuri sašķīdina šūnas apvalku, un ir tie, kuri tā kā sadala. Но все-таки остатки клеток валяются, лежат в межклеточном пространстве, загрязняя его. Bet tomēr daļiņas no šīm šūnām, viņas ir starp šūnu vietnē, un viņi tādā veidā šo starp šūnu telpu um, aizsērē. Мгм. Может быть, вы не представляете, сколько этого межклеточного пространства, а его 20 литров. Un varbūt jūs nevarat, pat iedomāties, cik te ir šī te starpšūnu telpne, un patiesībā tas ir kaut kur 20 litrов, 20. 20 litri. То есть, если я возьму, соберу клеточки отдельно, ту жидкость, в которых клеточки лежат, отдельно, то 20 литров — это 5 или 4 ведра. Ja es to izdarītu tā, ka šūniņas paņemtu atsevišķi un to pašu starpšūnu, to šķidrumu, vai kā mēs viņu nosauktu, paņemtu atsevišķi, sanāktu, 20 litri, tā kā 2 spaiņi ūdens. Мгм. Кроме того, работает иммунная система. Она видит не свою клетку, вирус, грипп.
бактерию и убивает ее. Un, protams, vēl ir tāda lieta, ka visu laiku strādā imunā sistēma. Viņa tā kā redz šīs te vīrusus, viņa redz sēnītes un viņa galina tās nost. Мгм. Соответственно, обломки клеток, паразитов, они также лежат в межклеточном пространстве и загрязняют нас. Un šo te kaitekļu, jeb parazītu daļiņas, kuri ir nonāvēti, viņi arī mētājās tajā starp šūnu vietnē, un tādā veidā mūs tā kā padara netīrus. А еще мы получаем с вдыхаемым воздухом большое количество загрязнителей. Un tieši tāpatās ieelpojot gaisu, mēs arī saņemam tā kā lielu daudzumu no šīm te netīrumiem. То есть, если вы живете в городе, где есть асфальт, вам обязательно нужно чиститься. Ja jūs dzīvojat tajā pilsētā, kur ir asfalts, tad jums noteikti būtu jāveic šī attīrīšana. А еще мы пьем воду не всегда высокого качества. Un vēl mēs dzeram ūdeni, kuram nevienmēr ir laba kvalitāte. А еще мы едим промышленные продукты питания, и даже если пытаемся есть очень качественную пищу, мы не знаем, что мы едим. Un vēl mēs ēdam produktus, kuru ražo masveidā, un pat ja mēs ļoti cenšamies ēst kvalitatīvus produktus, tik un tā mēs līdz galam nezinām, ko mēs ēdam. А недавно я смотрела зубные пасты на наличие ртути, кадмия и мышьяка. Bet kaut kad nesen es sāku pētīt zobu pastas un vienkārši pētīju sastāvu, vai viņi satur kadmiju, um, žurkaļi, kad Свинец, un кадмий, мышьяк. un svinu. Mhm. И свинец в 9 из 10 содержится свинец. Un 9 no 10 zobu pastām es atradu šo te vielu kā svinu. Так, а еще мы едим лекарственный препарат. Un vēl mēs lietojam, ārstnieciskos, tabletes. Да, а это то, что не встречается в природе, и для человеческого организма это однозначно загрязнитель. Un, visi tā kā ārstnieciskie preparāti, nosauksim viņu tā, tas ir tas, ko dabā nevar sastapt, un ja tas nav dabīgs, tas nozīmē, ka viņš nav labs cilvēka organismam. Поэтому, когда смотришь на ребеночка, он гибкий, веселый, жизнерадостный, быстрый. Tāpēc, ka mēs skatāmies uz bērniem, viņi ir lokani, viņi ir dzīvespriecīgi, viņi ir ātri. А смотришь на человека постарше, ну, так скажем, будем говорить, ближе к 80. Я всегда повышаю планку. Вот. Это уже не та скорость, друзья. Ja tad skaties uz cilvēku vecāku, un es te saku ap 80 gadiem, es visu laiku savu to latiņu ceļu uz augšu, un mani draugi, tā nav tas pats ātrums. Поэтому, ну, друзья, я очень давно занимаюсь нутрициологией и уже обучаю нутрициологов. Tāpēc, mīļie draugi, es ļoti sen jau darbojos ar nutricioloģiju, un šajā brīdī es jau mācu nutriciologus. Я говорю, представьте себе, что вы сидите в лодочке, у вас два весла. Un es vienmēr stāstu, jeb saku, iedomājieties, ka jūs sēžat laivā un jums ir 2 airi. Одно весло– это убрать токсины из человеческого организма, уже будет результат. Un viens airs, tas ir paņemt nost no organisma visus toksīnus, un tas jau būs rezultāts. А другое весло– убрать все дефициты, чтобы все хорошо работало, и результат будет невероятно хороший. Otrs airs paņemt prom visus deficītus organismā, un tad būs ļoti labs rezultāts. Только работая обоими этими веслами, можно продвинуть человека в его уровне здоровья вперед. Bet, ja mēs strādājam ar abiem šiem airiem, tādā veidā mēs varam cilvēku tā kā pavirzīt uz viņa veselību. А на картинке у вас Ганс Рекевек рядом с Илья Мечников. Un bildē jūs redzat Hansu Rekebergu
un Ilju Mečņikovu, Вот они мне сегодня будут помогать рассказывать сказку. un viņi būs tie, kas palīdzēs man šodien stāstīt pasaku. И если Мечников основоположник иммунологии, Un ja Mečņikovs ir imunoloģijas tā kā pamatlicējs, то Ганс Рикивек это основоположник гомотоксикологии. tad Hans Rekeveks, viņš ir toksitoloģijas pamatlicējs. И он сказал, что человеческий организм самозагрязняется от легких стадий до необратимых стадий. Un viņš tieši, atklāja, kā un teica, kā cilvēku organisms viņš, tā kā piesārņojās no vieglām stadijām līdz pilnīgi neatgriezniskām stadijām. От стадии, когда сколько приходит токсинов, столько и выделяется, No tādas stadijas, ka cik toksīni ienāk organismā, tikpat arī izdalās, до стадии, когда все настолько плохо, что иммунная система уже не в состоянии увидеть ту клетку, которая ошиблась. un līdz tādai stadijai, kā imunās šūnas vairs nav spējīgas ieraudzīt tās šūnas, kuras ir kaut kādu iemeslu dēļ kļūdījušās. Поэтому давайте понаблюдаем, как люди доходят до жизни такой. Un tāpēc mēs ar jums tagad mēģināsim paskatīties, kā cilvēki nonāk pie tādas dzīves. И смотреть мы будем на эти процессы через призму «ты чистый» или «ты грязный». Un skatīsimies mēs ar tādu skatu punktu, jeb tādu prizmu, vai tu esi tīrs, vai tu esi netīrs. Ну, представление о чистоте у нас абсолютно адекватное. Un sapratne par tīrību mums parasti ir ļoti adekvāta. Когда приходишь к кому-то в гости, то там чисто, ни одной пылинки, посуда вся помыта и вообще пахнет фиалками. Kad atnāc pie kāda ciemos, tur vispār viss ir tīrs, viss trauki nomazgāti un vispār smaržo pēc vijolītēm. У мужчин свое представление о чистоте. Только оставляешь его наедине с источником воды и его машиной, сразу начинается мойка. Un vīriešiem ir drusku cits uzskats par tīrību, jo tikko tu atstāji vīrieti, kur ir ūdens un kur ir viņa mašīna, uzreiz sākās spodrināšana. Потому что люди видят, друзья. Tāpēc, ka cilvēki redz, mani draugi. По этой же самой причине у нас всегда чистые волосы и всегда чистая одежда и кожа. Mhm. Tas ir tāpēc, ka cilvēki uz mums skatās un viņi mūs redz, un tieši tāpēc mums vienmēr ir tīri mati, tīra āda, И принимаем мы душ 2 или даже больше раза в день. un dušā mēs citreiz ejam 2 vai 3 reizes dienā, 2 vai vairākas reizes dienā. Но кожа не совсем тот орган, который выделяет токсины. Bet āda nav pavisam tas īsts orgāns, kas izdala tos toksīnus. Есть более активные органы, которые выделяют токсины. Ir daudz aktīvākie orgāni, kuri izdala toksīnus. Конечно же, это кишечник. Protams, tas ir zarnu trakts, И я так думаю, что если вдруг, когда будут выпускать следующую модель человека, un es domāju, ka ja kādreiz izlaidīs cilvēka nākamo modeli, tā kā modeli, да, и Господь Бог вдруг скажет, Бахтина, ты так долго работаешь со здоровьем людей, что мне улучшить? un varbūt Dievs teiks, ka Bahķini, tu tik ilgi strādā ar cilvēkiem un uzlabo viņus, nu, ko tu gribētu, lai es uzlabotu? Я скажу, Боженька, сделай переднюю брюшную стенку прозрачной, так, чтобы было видно кишечник. Es teiktu, Dievs, lūdzu, uztaisi, šo te zarnu trakta priekšējo sieniņu caurspīdīgu, lai varētu redzēt zarnu traktu. Он, наверное, скажет, но это же некрасиво. Un Dievs varētu pateikt, nu, tas taču nebūs skaisti, smuki. А я скажу, ну тогда виден вообще момент загрязнения, и все будут ходить с чистыми кишечниками. Bet tad es teikšu, jā, bet tad mēs redzēsim, kāds zarnu trakts var būt netīrs, un tad visi staigās ar tīru zarnu traktu Ну, соответственно, жить лет 500. un dzīvos kādus 500 gadus.
Я шучу, я, конечно же, шучу. Органы выведения еще, кроме кишечника, печень. Es, protams, jokoju, bet izvadīja orgāni, kuri izvada toksīnus, izņemot zarnu traktu, ir, protams, aknas. Мгм. Надо убить 80% печени, прежде чем начнется цирроз. Vajag nogalināt kaut kur 80% no aknām, lai sāktos ciroze. Поэтому печень не болит и не жалуется. Tāpēc akna viņa nekad nesāp un nekad nesūdzās. Почки Nieres, тоже не болят и не жалуются. viņas nesāp un nesūdzās. И все основные токсины выводятся вот этими органами. Un visi galvenie toksīni izvadās tieši ar šīm orgāniem. Поэтому давайте немножечко хотя бы обратим на них внимание и поймем, чем им помочь. Un tad varbūt mēs drusku pievēršam viņiem uzmanību un saprotam, kā tad mēs viņiem varam palīdzēt. Начнем с кишки, потому что очень большой орган, 4-6 метров в живом состоянии. Sāksim ar zarnu, jo tas ir ļoti garš orgāns, apmēram 4-6 metri, ja mēs viņu izsteptu garumā. Очень сложно устроенный орган. Un tas ir orgāns, kurš tā kā ļoti sarežģīti veidots. Представьте себе персидский ковер, который вы свернули в трубочку, Iedomājieties tādu persiešu paklāju, kur jūs savirpinājāt trubiņā. и засовываете туда завтрак, обед, ужин. Un jūs tur iekšā liekat brokastis, pusdienas, vakariņas, Год, 10, 50 лет. gadu, 10, 50 gadus. Как будет он выглядеть внутри? Kā viņš izskatīsies iekšā? Вы скажете, ну, у кишечника, нельзя его сравнивать с ковром, там же перистальтика. Un jūs teiksiet, zārnas nevar salīdzināt ar tepiķi, jo tur taču ir tās, kas stum ārā. Но нет такого идеального процесса пищеварения, чтобы там где-то что-то не осталось. Bet nav tāds ideālais zarnu trakta darbošanās, ka kaut kur kaut kas neaizķertos. Меня впечатляет 4-6 метров, вообще-то. Mani godīgi iespaido 4-6 metri, Но еще больше меня впечатляет площадь тарелки, с которой я ем. bet vēl vairāk mani iespaido manas šķīvetes platums un diametrs un tā tālāk, no kura es ēdu. Потому что внутренняя поверхность кишки, вот она такая ворсинчатая, поэтому и говорю ковер. Tāpēc, ka, ja mēs skatāmies uz zarnu iekšieni, viņi ir šādi, redziet, tā kā ar tādiem matiņiem, tāpēc es saku tepiķis. И вот эти вот ворсинки, сначала они чистенькие, Un šie matiņi uz zarniņu matiņu, sākumā viņi ir ļoti tīri. потом где-то там на донышке скапливаются какие-то слизь, непереваренные кусочки пищи. Bet pēc tam ar kādu laiku tur starp viņiem tā kā sakrājas kaut kādas gļotas, kaut kādas nepārstrādātas barības vielas. Где-то был воспалительный процесс, где-то гельминтоз, Kaut kur bija iekaisuma process, kaut kur bija tā kā gelmīti, где-то переедание. kaut kur ir pārēšanās. И потихонечку эта слизь осаждается, осаждается, и вот уже ворсинки по колено в грязи. Un lēnītiņām šīs te gļotes, viņas tā kā sēžās, un pēkšņi mūsu, bārkstiņas jau ir līdz pusei tādā netīrumā, līdz ceļiem. А тем временем каждая ворсинка умеет всасывать. Bet tajā pašā laikā katrs no šiem matiņiem, viņš māk iesūkt sevī. Эта природа подумала, ну если 4-6 метров длины не хватит для всасывания пищи, Jo daba padomāja, ja 4-6 metri nepietiks, lai iesūktu visas šīs barības vielas. давайте увеличим площадь всасывания за счет ворсинок, чтобы получилось 40 метров квадратных.
Mēs izdarīsim tā, ka mēs izveidosim tos matiņus, lai palielinātu šo platību līdz 40 kvadrātmetriem. Это площадь однокомнатной квартиры студии. Un, ja mēs padomājam, tas ir vienas istabas studija, tā viņas sauc, istabas platība. Это площадь вашей тарелки, через которую вы кушаете. Un to var pateikt, ka šīs ir jūsu šķīvja platums, caur kuru jūs ēdat. То есть между вашей кровеносной системой, которая шурует каждой ворсинке, и просветом кишечника всего один слой клеток. Starp jūsu asinsvadiem, kuri ir katrā matiņā, un, vēl ir šī te apkārt tikai tiem asinsvadiņiem tikai viens slānis no šūnām. И эти клеточки, вот эти, которые я прям показываю, живут всего лишь 5 дней. Un redziet, šīs šūniņas, kuras es jums šobrīd rādu, viņas dzīvo tikai 5 dienas. И если вы плохой хозяин, то они могут умереть, а вместо себя никого не поставить. Un ja jūs esat slikts saimnieks savām organismam, tad tāda šūniņa, viņa var nomirt, bet savā vietā nevienu neatradīt. И, Ne и тогда все токсины, которые находятся в кишке, могут беспрепятственно прийти в кровь. un tad notiek tā, ka visi toksīni, kuri atrodas zarnā, viņi bez šķēršļiem var ienākt asinsritē. Токсины из кишки, грибы рода кандида, яйца гельминтов. Tie ir toksīni no zarnām, tas ir sēnes kandīda, un tas ir, helmītu oliņas. А также непереваренные фрагменты пищи. Nepārstrādātas pārtikas fragmenti, А кровь должна быть стерильной, друзья. bet, mīļie draugi, asinīm jābūt sterilām. Вот и получается, что человек, у которого беспорядок в кишке, он не может быть здоровый. Un te jau sanāk šis te brīnums, kā cilvēks, kuram zarnās ir nekārtība, viņš a priori nevar būt vesels. И когда об этом говоришь людям, они говорят: "А у меня здоровый кишечник, я какаю каждый день". Un tad, kad pret to cilvēkiem sakam, viņi atbild, bet man ir ļoti labas sarunu prakses, jo es to katru dienu. Друзья, это то, что у вас стул каждый день, это еще не есть здоровье желудочно-кишечного тракта. Un šeit, mani mīļie, to, ka jūs ejat uz tualeti katru dienu, tas vēl nenozīmē to, ka zarnu trakts jums ir vesels. Но если у вас еще и запоры, то я вам разрешаю не мыть посуду. Bet, ja jums vēl pie tā visa ir aizcietējumi, tad es jums droši atļauju nemazgāt traukus. Зачем мыть посуду, если все равно ешь из тарелки 40 метров квадратных, которая очень грязная? Jo priekš kam mazgāt savus traukus, ja tu tik un tā patiesībā ēd no šķīvja, kas ir 40 kvadrātmetru liels? Ага, это значит, вы запомнили, что у меня надо спросить, чем бы почистить пространство между ворсинками, да? Aha, tad es saprotu, ka jūs tagad iedomājaties, ka jums man jāpajautā, ar ko tad mēs varam tīrīt šīs te vietas starp tiem matiņiem, zarnu matiņiem. А тем временем мы идем за движением крови из ворсинок. Помните, в ворсинку попал токсин, так, попал токсин, попал в венозная кровь куда-то идет. Un te mēs atcerieties šo bildīti, ja, tad toksīns, viņš trāpīja asinsrite, asinsrite aiziet uz venozo asinsriti, un viņš kaut kur tek. Uz kurieni tad viņš aiztecēs? А идет эта кровь, собирается, идет в крупный кровеносный сосуд, проходящий через печень. Iet šie toksīni un iet šīs asins, un kur viņas satiekās? Viņi iet caur šo, lielo, asinsvadu un aiziet uz aknu. Собрались внутренние органы на совет. Satikās iekšējie orgāni uz sanāksmi. А я была переводчиком. Es biju tulks.
И говорят: "У нас плохая, экологическая ситуация, друзья, в этом организме. Un orgāni saka, mīļie draugi, mums ir slikta ekoloģiskā situācija. Клетки по ушки сидят в, грязной воде. Šūnas līdz ausīm sēž netīrā ūdenī. Печень, не знает, откуда такое большое количество токсинов. Akna vispār nesaprot, no kurienes ir tik daudz toksīni. Кишечник работает регулярно: понедельник, среда и воскресенье. Zārnu trakts strādā ļoti regulāri pirmdienā, trešdienā un svētdienā. Что будем делать? И Ko, кто виноват? ko mēs darīsim un kurš ir vainīgs? Кишечник говорит: "Слушайте, ну вот я понимаю, что у нас запоры, но просто моя хозяйка не ест клетчатку. Un Zārnu trakts saka, es saprotu, ka man ir aizcietējumi, bet mana saimniece nē. Она пропила антибиотики, осталась с дисбактериозом и ничего не делает с этим. Viņa dzēra antibiotikas, palika ar disbakteriozi un neko ar to nedara. У нее дефицит магния и застой желчи, и я не могу какать каждый день. Viņai ir magnīja deficīts, un viņai žults nestrādā, un es nevaru katru dienu iet uz tualeti. Если у вас есть возможность поговорить с моей хозяйкой, поговорите, я не умею". Lūdzu, ja jums iespēja parunāt ar manu saimnieci, parunājiet, jo es nevaru to izdarīt. Ну, для органов это, невозможная задача поговорить с верхним сознанием, они не знают, как это сделать. Orgāniem, diemžēl, nav tāda iespēja parunāt ar šo te augstāko saprātu, jo viņi nezin, kā to izdarīt. Поэтому решили справляться своими силами. Un tāpēc viņi izlēma tikt ar visu galā ar saviem spēkiem. Печень говорит: "Ну, я люблю свою родину, в целом у нас хорошая хозяйка. Давайте я буду просто быстрее выводить токсины". Akna saka, nu, vispār es mīlu savu dzimteni, mums vispār ļoti laba tā saimniece. Es vienkārši sākšu ātrāk izvadīt toksīnus. Раньше я выводила 100% токсинов, а теперь буду 120, потому что кишечник не дорабатывает. Es agrāk izvadīju 100% no toksīniem, bet tagad izvadīšu 120%, jo zarnas netiek ar to galā. Ну и все как бы обрадовались, потому что, ну, молодец, печень наш герой. Un visi priecājās, nu vispār ļoti laba malacīte. Aknas ir mūsu varonis. Да, и печень работает 5 лет, 10 лет, а хронические запоры на том же месте. Un akne strādā 5 gadus, 10 gadus, bet hroniskie aizcietējumi nekur nepaliek. Думают: "Ну как же объяснить, этому верхнему сознанию, что мне как-то некомфортно?" Un tad viņi domā, kā ta mēs varam šim augšējam saprātam paskaidrot, ka nu mums vairs nav baigi labi. Думаю, намекну-ка я синдромом хронической усталости. Un tad viņi izdomā, mēs liksim viņam aizdomāties, ja sūtīsim šo te hronisko nogurumu. Да, верхнее сознание у нас принадлежит женщине лет 40, прекрасной наружности, но вот просто по утрам очень сложно встает с постели. Un augšējais saprāts pieder šai te brīnišķīgai sievietei, skaistai, gudrai, kurai ir apmēram ap 40 gadiem, bet no rīta viņai baigi grūti piecelties no gultas. И такая усталость целый день, просто через силу все. Un tas nogurums ir kā visu dienu, kā, nu, caur spēku, caur piepūlēm viss notiek. Думаю, это просто недостаток кофеина в теле. И вместо 2 чашечек кофе пьет 5. Un šī meitene saprot, nu, droši vien nav spēka, kofeīns trūkst, un tajā vietā, lai iedzertu tikai 2 tasītes ar kafiju, viņa dzer 5. Печень чувствует, просто проводит через себя алкалоид под названием кофеин. Akna jūt, jo viņa izvada caur sevi alkaloidu, kuru sauc par kofeīnu, Думает: какое интересное решение. un domā, cik interesants risinājums. Ладно, тогда я
Пошлю другую телеграмму, может быть, не поняла, вот лично от меня пошлю телеграмму. Un tad Akna domā, laikam viņa neko nesaprot, tā mana saimniece, un es sūtīšu viņai telegrammu tieši konkrēti no manis. Только я занимаюсь пигментным обменом. Jo tikai es, Akna, nodarbojos ar pigmentu apmaiņu. Поэтому вот ей новое пигментное пятно на лице. Pēc še viņai vienu pigmenta plankumu tieši uz sejas. Нет, но она, конечно, слышала, что пигментация– это проблема печени, но решила пойти все-таки к косметологу. Bet mūsu meitene, viņa tā kā zināja, it kā ir dzirdējusi, kā pigmentācija tā ir aknu problēma, bet viņa tomēr labāk izvēlējas iet pie kosmetologa. А косметолог использовала органические кислоты, посветила на нее какой-то лампочкой, пигментное пятно исчезло. Ko darīja kosmetologs? Viņa izmantoja organiskās skābes, ar lampiņu drusku pagaismoja, un pigmenta plankums pazuda. Печень начинает сердиться, да что ж это такое, непонятливая какая. Akne sāk dusmoties, nu kas te notiek, nu viņai tiešām nav skaidrs. Ладно, у меня есть еще одна специальная телеграмма, только от меня. Аллергия. Nu, labi, man ir vēl viena telegrāma manai saimniecei speciāli no manis, un tā ir alerģija. И у нашей женщины дерматит на коже рук. Un mūsu meitenei sākās dermatīts uz rokām, А работа у нее такая, что ручки видны, нужно было, ну, чтобы все было хорошо и красиво. darbs viņai ir tāds, ka rokas ir redzamas, un jābūt, lai rokas būtu skaistas un sakoptas. Быстренько к дерматологу. Дерматолог говорит, ну, мокнущая экзема, давайте мазать кремом. Ātri pie dermatologa, un dermatologs, ko saka, tāda slapja eksēma, laikam jāsmērē krems. Ну, давайте сначала 2 недели попьем десенсибилизирующие, и если не поможет, тогда гормональный крем. Un sākumā mēs kādas nedēļiņas padzersim kaut kādas destabilizējošās zāles, bet, ja nelīdzēs, tad sāksim lietot hormonālo krēmu. И тут печень понимает, что она заложница процесса, Un te Aknes saprot, ka viņa ir tā kā šim procesam ķīlnieks. потому что она симптом, а ей новое воздействие. Tāpēc, ka viņa dod simptomu, viņai šo simptomu apslāpē ar jaunu jaudu. Она аллергию, а ей химически синтезированный препарат, который ей же придется выводить. Viņa alerģiju, viņai dod ķimiski sintēzēto preparātu, kura tieši viņai atkal nāksies izvadīt ārā. И она решила с дураками не спорить. Viņa saprot, ar muļķiem labāk nestrīdēties. Если вам нужно, если вам нормально с большим количеством токсинов, живите. Но я-то при чем? Я же печень. Ja jums ir normāli ar lielo toksīnu daudzumu, lūdzu dzīvojiet, bet es notīru, mazgāju rokas. Вот. Живите как хотите, но я не буду работать на 120 или 150% нагрузки, я буду работать на 80 как печень. Dzīvojiet kā gribat, bet es vairs nestrādāšu ne 120, ne uz 150%. Strādāšu, es nedzirdēju, 100 vai uz 80. Ну вот и ладушки, договорились. Обычно после печени чистая кровь. Labi sarunāts. Parasti pēc tā, ko attīra aknas, ir tīras asinis. А тут кровь с большим количеством токсинов. Te sanāk, ka asinis ir ar lielu toksīnu daudzumu. Помните, как вы себя чувствовали в тот единственный раз, когда выпили слишком много алкоголя? Atcerieties, kā jūs jūtaties tajā vienīgajā savas dzīves reizē, kad jūs iedzerat pārāk daudz alkohola. Утром дикая головная боль– это интоксикация. No rīta nenormālas galvas sāpes, un tā ir tā intoksikācija. Но здесь интоксикация не такая яркая, но головные боли связаны с этой интоксикацией.
Bet šeit intoksikācija viņa nav tik spoža un spilgta, bet galvas sāpes ir saistītas tieši ar intoksikāciju. Вы не представляете, насколько частая жалоба: головные боли, головные боли, головные боли. Jūs nevarat iedomāties, cik bieži cilvēki sūdzās par galvas sāpēm, galvas sāpēm. Мгм. А также, снижается скорость реакции. Un tieši dēļ tā pazeminās reakcijas ātrums. Идет молодая девушка по улице, и ее кто-то окликнул со спины. Iet jauna sieviete pa ielu, viņu kāds no aizmugures pasauc. Реакция моментальная. Зыркнула и пошла дальше. Reakcija ir momentāla, paskatījās un aizgāja tālāk. Но если высокий градус интоксикации и медленная скорость реакции, Bet, ja ir liels intoksikācijas grāds un tā kā lēna reakcija, то человек сначала воспринимает информацию, потом медленно поворачивается, что-то там у него происходит, и потом только продолжает движение. un tad sanāk, ka cilvēks tā kā lēnām uztver informāciju, kaut kā lēnāk pagriežās, kaut kas notiek viņa smadzenēs, atgriežas un tikai tad iet uz priekšu. В общем, если вы замечаете, что подвисаете, это значит высокий градус интоксикации. Citiem vārdiem sakot, ja jūs pamanāt, ka jūs tā kā drusku uzkāraties, tas ir liels intoksikācijas līmenis. Потому что наш головной мозг очень жаден до воды, до крови. Jo mūsu galvas smadzenes ir tā kā ļoti skopas dēļ ūdens un dēļ asinīm. Через него проходит очень большой объем крови. Если там много токсинов, то нормальной скорости реакции не жди. Caur smadzenēm iziet ļoti daudz asiņu, liels asiņu daudzums, un ja tur ir toksīni, negaidi āšu reakciju. Мгм. Но почки тоже ведь замечают, что токсинов много. Bet nieres jau arī pamana, ka toksīnu ir daudz. И они, к счастью, прям сидят на крови. Un lielam, par lielu labumu viņi paši pat sēž uz šiem asinsvadiem, uz asinīm. Одна почка, если развернуть все капиллярчики, не одна, обе, это 160 километров капиллярных сетей. Ja abas divas nieres tā kā attaisa vaļā, izvelk viņu kapilārus, tas ir 160 kilometri asinsvadu. В одной почке у нас миллион маленьких фильтров, и в другой еще миллион. Vienā nierē mums ir miljons filtru, otrais miljons. Вот этот клубочек, он называется, это и есть фильтр, клубочек. Вот. Šis te kā kamoliņš, viņš ir, principā, viņš ir šis te filtrs. По идее, мы должны быть вечными, потому что миллион в одной, миллион в другой почке. Iedomājieties, pēc idejas mums būtu jābūt mūžīgiem, jo miljons ir vienā nierē un miljons ir otrā nierē. Но за 10 лет мы убиваем 100 тысяч нефронов. Bet pa 10 gadiem mēs nogalinam 100 tūkstošiem no nefroniem. 10 лет 100 тысяч, 100 лет миллион. 10 gadi 100 tūkstoši un 100 gadi miljons. Почку вторую не купишь. Ну, можно сейчас уже, да, но это очень дорого. Citu nieri nenopirksi, kaut vai tagad, nu, var nopirkt nieri, bet tas ir ļoti dārgi. Поэтому берегите свои почки. Tāpēc lūdzu sargājiet savas nieres. Наверное, вы меня спросите, как сделать так, чтобы почкам было легче фильтровать, да? Un man liekas, jūs man pajautāsiet, kā izdarīt tā, lai nierēm būtu vieglāk filtrēt. Тем более, что каждая почка каждый час получает 1300 миллилитров крови. Jo, Каждую минуту. jo katra niere katru minūti saņem 300, 350, 1300 миллилитров. 1300 ml asiņu. Mhm. Прокручивает это через свои фильтры.
Viņi to izdzen cauri saviem filtriem, отфильтровывает всего 1 миллилитр мочи atfiltrē tikai 1 mililitru no ūriņa и отдает чистыми 1299 миллилитров крови. un atdod tīrus 1292 mililitrus asiņu. И всего 50 раз за сутки через себя проводит всю кровь вашего тела. Un diennakts laikā 50 reizes caur sevi izlaiž visas jūsu asinis, cik jums ir. И тут почки понимают, что токсинов процентов на 40 больше, чем всегда. Un te niere sāk saprast, ka toksīnu ir vairāk pa kādiem 40% nekā parasti. Да что они там, с ума сошли, что ли, говорят они, м, потому что сердятся. Un nieres viņas ir dusmīgas un droši vien, un tāpēc saka, nu kas viņiem tur, nu visiem prāta trūkst. Дело в том, что почка отфильтровывает всю кровь с определенной скоростью в течение суток. Jo nieres atfiltrē asinis ar zināmo ātrumu diennakts laikā. Но если токсинов очень много, скорость фильтрации нужно повысить. Bet, ja toksīnu ir ļoti daudz, tad filtrācijas ātrumu vajag pātrināt. Как это можно сделать? Можно пить много воды. A kā to var izdarīt? Var dzert daudz ūdens. Можно лечь в отделение реанимации, там покапают в вену. Var iegulties reanimācijas nodaļā un tur uzreiz vēnā pilinās. Но мы помним, что наша женщина ходит на работу, вот, ведет обычную жизнь. Ничего такого, никаких реанимационных мероприятий. Bet mēs saprotam, ka mūsu sieviete staigā uz darbu, viņa ved, nu, parasto dzīvi un nekādas reanimācijas paņēmieni nav paredzēti viņas dienas kārtībā. А почки говорят, ну давайте тогда мы повысим системное артериальное давление, чтобы увеличить скорость фильтрации. Un tad nieres saka, paaugstināsim asinsspiedienu, lai pātrinātu šo filtrāciju. И повышают. Un pātrina. Давление у женщины у нашей 160 и 100. Mūsu sievietei asinsspiediens jau ir 160 uz 100, Голова болит невероятно, galva sāp šausmīgi, с компьютером работать не может. ar kompjuteri strādāt nevar. Померили давление на работе, забрали по скорой в больницу. Darbā pamērīja spiedienu un paņēma ar ātro palīdzību uz slimnīcu. Говорят, что ты хотела, тебе уже 40 лет, вот и давление высокое. Un saka, ko tu gribēji, te jau 40, tāpēc tev ir paaugstināts asinsspiediens. Доктор назначил препараты, снижающие давление. Un dakteris iedeva preparātus, kuri pazemina spiedienu. И женщина спрашивает, а как долго использовать? Sieviete prasa, un cik ilgi man tas būs jādzer? Ну как, всю жизнь используй, до конца дней своих. Kā visu dzīvi dzersi, nu, kamēr mirsi? Доктор, мне всего лишь 40 лет. Bet dakterīt, nu man tiešām ir tikai 40 gadi. А доктор говорит, да не бойся, там почти нет побочных эффектов, я тоже с 40 лет пью, и все нормально. Dakteris saka, nu nebaidies, jo nekādas blaknes praktiski nav. Es pats jau no 40 gadiem to visu dzeru, viss kārtībā. А почки сидят и говорят, ненормальные, они нам понизили давление, как мы будем фильтровать? Nieres, viņa saka, nē, nu vispār viņiem viss nav mājās. Viņi mums samazināja spiedienu. Kā mēs tagad filtrēsim? И опять собрались внутренние органы на совет. Un atkal visi iekšējie orgāni sapulcējās uz sapulci, Потому что экологическая катастрофа. tāpēc, ka sākās ekoloģiskā katastrofa. Кишечник говорит, на меня не смотреть, у меня ничего не изменилось. Ā, Zarnu trakts saka, uz manīm neskatīties, jo man nekas nav mainījies pa šo laiku. Печень говорит,
На меня тоже не смотреть. Я работала верой и правдой. Даже спасибо не получила, даже гепатопротектор никакой. Agnēs saka, uz maniem arī neskatieties, es tiešām no sirds strādāju visu laiku. Neviens nepateica pat paldies, pat nevienu hepatoprotektoru nav iedevis. А почки говорят: "Против нас заговор. Мы работаем, а нам снижают давление". Bet nieres saka, uz mums vispār ir kaut kāda sacelšanās, jo mēs strādājam kā trakas, bet mums pazemina spiedienu. Нет, ну все понятно, но что делать? Viss tā kā ir skaidrs, bet ko ar to darīt? И все там посмотрели на кожу, потому что кожа тоже выделительный орган. Un visi draugi kopā paskatījās uz ādu, jo āda arī ir izdalīšanas orgāns. Вот, а кожа говорит: "Я с удовольствием, я уже серая, я уже ужасно выгляжу, я хочу выделять токсины". Bet tāda saka, es jau esmu pelēkā krāsā, es jau gribu izdalīt toksīnus. У меня этих, потовых желез только 6 километров. Man šie te sviedru dziedzeri vien ir ap 6 kilometriem. Но только вам же не понравится, как я выделяю токсины. Jums nepatiks, kā es izdalu toksīnus. Токсины, будут вызывать воспаление на коже и неприятный запах от тела. Jo toksīni viņi sāks veidot, iekaisumus uz ādas, un jūsu āda sāks smaržot nepatīkami. Вспомните, как пахли ваши подростки, дети. Atcerieties, kā smaržo jūsu pusaudžu bērni, Ну или, может быть, вы еще помните, как пахли вы в подростковом возрасте, когда переодевались на физкультуру, после физкультуры. un varbūt jūs atceraties paši sevi, kā jūs smaržojat tad, kad jūs pēc fizkultūras pārģērbaties. У детей еще органы выведения детские, а гормоны уже взрослые. Jo bērniem, izdeles, orgāni vēl ir bērnišķīgi bērnu, bet hormoni jau paliek pieaugušā cilvēka. Второй период жизни, когда неприятный запах от тела, это беременность в поздних сроках. Nākošais, kad mēs varam piedzīvot nepatīkamu ādas smaku, tas ir tad, kad mēs esam grūtniecības pēdējos, tā kā nevis pēdējos mēnešos, bet pārsteigātā grūtniecība. Потому что у беременных очень часто запор, печень работает за двоих, и почки не справляются. Jo grūtniecēm ļoti bieži ir aizcietējums, nieres strādā pa diviem, akna strādā pa diviem un nieres netiek galā. И я все смотрела на людей, которые говорят, как ей идет беременность. Es bieži skatījos uz uz meitenēm, kurām bija teikts, nu, cik viņai piestāv būt stāvoklī, А я работала в отделении патологии беременных. bet es pati strādāju, grūtnieču patoloģijas nodaļā, И я видела женщин, которым совершенно не идет беременность, un es redzēju sievietes, kuram, būtu stāvokli, nu, pavisam nepiestāvēja, потому что высокий градус интоксикации. pēc ka ļoti liels intoksikācijas grāds. Ну и еще есть один такой промежуток времени, старость, которая пахнет. Un ir vēl viens tā kā posms mūsu dzīvē, tas ir vecums, kurš smaržo. Мне кажется, что я прям вот этот запах так остро ощущаю. Я знаю, у кого будет инфаркт, например. Es kā ārsts šo smaku viņu tā kā ļoti, ļoti jūtu, jo es pat zinu, kam būs infarkts. Sначала я почувствовала этот запах от своего дедушки, Jo sākumā es šo smaržu, jeb smaku sajūtu no sava vectēva. потом я услышала знакомый запах в отделении инфарктников. Tad es to smaku sadzirdēju, nodaļā, kur bija, ar infarktu, nu, sirdskaitas cilvēki. В общем, это не старость, это интоксикация.
Un citiem vārdiem sakot, patiesībā tas nav vecums, tā ir intoksikācija. Поэтому если вы хотите всегда пахнуть прекрасным своим собственным запахом, а не запахом старости, Tāpēc, ja jūs visu laiku gribat smaržot ar savu personisko, smaržu, nevis ar vecuma smaržu, то вы меня не отпустите. Вы с меня стребуете программу очищения тела. ja jūs mani nepalaidīsiet vaļā, jūs no manis pieprasīsiet programmu, kā attīrīt savu ķermeni. Окей. Так, ну а мы о межклеточном пространстве, которого 20 литров. Un tagad mēs runāsim par šūnu starptelpu, kurai apmēram ir 20 litri, kura sastāv. Это срез ткани под микроскопом. Un šeit ir tā kā audu nogriezums zem mikroskopa. Вот видите, такой овальный. Это срез кровеносного сосуда, внутри красные эритроциты оранжевые. Redziet, te ir tāds ovāls, tas ir asins vadu tā kā nogriezums, un tur iekšā sarkanas daļiņas, tie ir eritrocīti. А это клеточки, клеточки, клеточки фиолетовые. Šie violetie ir šūniņas, šūniņas, šūniņas. Между клеточками не вакуум, а жидкость, межклеточное пространство. Un starp šīm šūnām nav vakums, tur ir šūnu starptelpa. Вот этой клеточке повезло, она купила квартиру рядом с супермаркетом с кровеносным сосудом. Šai šūnai ir ļoti paveicies, jo viņa nopirkusi sev dzīvokli blakus asinsvadam. Tas varētu teikt, minēt kā supermarketu. И она говорит: "Хочу глюкозу". Un viņa saka, gribu glikozi, Из кровеносного сосуда выходит, плазма крови, в которой много глюкозы. un no asinsvada iziet asins plazma, kurā ir daudz glikozes. Клетка получает глюкозу, клетка счастлива. Šūna saņem glikozi, viņa ir laimīga. А вот этой клетке, вот этой далекой, не очень повезло далеко, далеко до сосуда. Šai šai šūnai viņai nepaveicās tik ļoti, jo tas supermarkets no viņas ir ļoti tālu. То есть в супермаркет нужно сначала трамваем, потом троллейбусом ехать и назад также. Vajag ar tramvaju, ar trolejbusu braukt un uz atpakaļ arī tāpat. Ну, тут не видны еще те сосуды, через которые выводятся токсины. Bet šeit vēl nevar redzēt tos, vadus, ar kuriem izvedās toksīni, Потому что лимфатические капилляры, ну, как бы они не очень видны. tāpēc ka limfatiskie kapilāri, viņi neīpaši ir redzami. Они как пылесосики, лимфоотсосики, вот такие трубочки, которые начинаются слепо. Redziet, viņi tā kā trubiņas tur ir iekšā, viņi tur akli sākās, un viņi tā kā tādi mazie putekļu sūcēji, kuri atsūc. Они насасывают на себя межклеточное пространство, и оно становится лимфой. Viņi no sevis tā kā, sevi iesuknē, starpšūnu šo te telpu vielu, un, viņi pārveidojas par limfu. То есть клетка, которая лежит в межклеточном пространстве, воспринимает пространство это как ресторан и как туалет. Citiem vārdiem sakot, šūna, kura peld šajā starpšūnu telpā, viņa tā kā sanāk ir vienlaicīgi gan restorānā, gan tualetē. И теперь представьте, насколько легко клеточке, которая рядом с кровеносным сосудом, отдать свои какашки. Э, Un iedomājieties, cik viegli tai šūnai, kura ir blakus, asinsvadam, atdot savus izkārnījumus. И насколько сложно клетке, которая далеко от кровеносного русла. Cik grūti to atdot šūnai, kura ir tālu no asinsvadu vietas. С лимфатическими капиллярами та же самая история. Tieši tas pats notiek ar limfatiskiem kapilāriem. А теперь вспоминаем, мы живем в большом городе, дышим токсинами, пьем токсины, едим токсины. Un tagad atceramies, mēs dzīvojam pilsētā, mēs elpojam ar toksīnēm, ēdam toksīnus, elpojam toksīnus. Доктор лечит нас токсинами.
dzeram toksīnus, doktors mūs ārstē ar В toksīniem. нашем теле погибает много клеток, которые никто не хоронит. Un mūsu ķermenī nomirst daudz šūnu, kurus neviens neapglabā. И вот это межклеточное пространство, оно должно быть жидкое, а становится как медуза. Un šī šūnu starptelpa, viņai jābūt šķidrai, bet viņas sāk palikt kā medūza. Особенно, если человек не двигается. It sevišķi, ja cilvēks nekustās. Потому что лимфу нужно поднять от ваших пяток к сердцу, даже выше сердца. Tāpēc, ka līmfu ir jāpaceļ no papēžiem līdz sirdī, pat augstāk nekā līdz sirdī. Это я вам покажу. Вот лимфатическая система. Собираем, собираем в более крупные кровеносные сосуды, то есть лимфатические сосуды. И вот здесь кровеносную систему выбрасываем. Здесь. Redziet, šeit ir zīmējumā, kur līmfu saņemam lielākos līmfu mezglos un izmetam ārā asinsritē šeit. И если кровеносную систему движет сердце, мотор, Un ja asinsriti sirds virza, nu tā kā motors, то в лимфатической системе никакого сердца нет. tad limfatiskajā sistēmā nav nekādas sirds. Поэтому, если вы сегодня сидите на попе ровно и почти не двигаетесь, Bet ja jūs šodien sēdēt līdzeni uz dubša un nekustēties, то каким образом межклеточное пространство станет лимфой, а лимфа будет двигаться снизу вверх против гравитации? pasakiet man, kādā veidā šunstarpu telpa paliks par limfu un limfa ies augšā pret gravitāciju. То есть, с одной стороны, мы получаем медузу между клетками, No vienas puses mēs saņemam šo te medūzu starp šūnām, а с другой стороны, совершенно не способствуем тому, чтобы эта медузоподобная жидкость передвигалась. a no otras puses mēs necenšamies pat, lai tas šķidrums, medūzas veidīgs šķidrums vismaz sāktu virzīties. И вот представьте себе, что здесь очень много токсинов, потому что, ну, нет куда выводить эти токсины, нет кровеносных сосудов. Un iedomājieties, ka te ir ļoti daudz toksīnu un viņas nav kur izvadīt. А здесь кровеносных сосудов побольше, легче с питанием, легче с выводом токсинов. Bet šajā pusē ir asinsvadi, viņu ir vairāk, un tur ir vieglāk gan ar pārtiku, gan ar izvadīšanu. Эти клетки говорят: слушайте, ну что здесь какие-то такие грязнули живут, так много мусора на улицах. Давайте от них огородимся, сделаем забор. Un šīs šūnas, kurām daudz asinsvādu, viņi saka tā, nu, klausoties, tajā pusē dzīvo kaut kādas netireles, um, mums laikam vajadzētu no viņām norobežoties. И делают. Un taisa žogu. Это называется капсула доброкачественной опухоли. Un šīs žogs saucās par labdabīgā audzēja kapsulu. Любая доброкачественная опухоль имеет капсулу, это ее отличие от злокачественной. Un jebkurš, labdabīgs audzējs, viņam ir kapsula, un ar to tieši viņš atšķirās no ļaundabīgā audzēja. Вот тут вот эта клетка, которая ни в чем не виновата, говорит: Piemēram, šī šūna, kura vispār ne pie kā nav vainīga, viņa saka: я хочу глюкозу. "Es gribu glikozi." А хозяйка вчера была в пиццерии, ела пиццу, а потом еще съела штрудель яблочный. Viņa saimniece, viņa vakar bija picērijā, viņa ēda picu un vēl apēda, nu, ābolu pīrāgu. М. И глюкозы в крови полно. Un glikozes asinīs ir pa pilnam. Вот, тело говорит: ой, да, вот забери глюкозу, вот мы ее уже отдали в межклеточное пространство, сейчас получишь. Un, miesas un viņa saka, tā, 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 tā,
Paņem lūdzu glikozi, mēs jau viņu esam novietojuši starp, šūnu telpā, tu viņu tūlīt dabūsi. Глюкоза вышла в межклеточное пространство, но это не жидкость, это медуза. Glukoze ir izgājusi šajā starpšūnu telpā, bet tur nav upe, kas tek, bet tā ir medūza. А глюкоза в медузе не растворяется. Glukoze medūzā nevar izšķīst. Поэтому клетка рискует погибнуть от энергетического голода. Un tāpēc šī šūna, viņa riskē aiziet bojā no enerģētiskā bada. И таких, как она, много. Tādas kā šī šūna ir daudz. И они говорят, слушайте, мы жили верой и правдой 40 лет в этом теле. Un viņš saka, mēs dzīvojam tiešām no sirds šajā miesā 40 gadus. Мы давали дочерние клетки, мы выполняли свои функции. Mēs pildījām savas funkcijas, mēs visu laiku dzemdējam jaunas šūnas. А они построили барьер, Viņi sacēla šo te žogu. а они ухудшили кровоснабжение, Tādā veidā mums nav asinsrite, а у нас не работает забор мусора. pasliktinājās asinsrite, vairs neviens neizved ārā miskasti. Что за хамское отношение? Tas vienkārši tāds pretīga izturēšanās. Все токсины кислые, эритроциты послипались. Visi toksīni, viņi ir skābi, un tāpēc eritrocīti, viņi salīpst. Раньше хотя бы кислород проникал, а теперь эритроциты не таскают кислород, потому что слиплись. Agrāk vismaz skābeklis tika klāt, tagad pat skābeklis netiek klāt, tāpēc ka visi eritrocīti ir salipuši. Я перехожу на бескислородный тип энергетики. Un es sāku dzīvot bezskābes enerģetiskajā, veidā. То есть клетка стала злокачественной. Un tas nozīmē, ka šūna palika ļaundabīga, Потому что злокачественные клетки берут глюкозу и сжигают ее без присутствия кислорода. tāpēc ka ļaundabīgās šūnas, viņa paņem glukozi un dedzina viņu, skābekli, tad, kad nav skābekļa, bez skābekļa. Я вам довела, помните Ганса Рекевега? Довела Atceraties to Hansu Rekvegu? все 6 стадий самосогрязнения, включая злокачественную опухоль. Es jums izstāstīju, visas 6, stadijas cilvēka organisma pašpiesārņošanās, no sākuma līdz, ļaundabīgam audzējumam. Но некоторые, к счастью, не доходят до сахарного диабета, не доходят до онко, но доходят до сахарного диабета. Bet par laimi, daži cilvēki viņi neaiziet līdz onkoloģijai, bet viņi aiziet līdz cukura diabētam. Потому что когда клетка орет: "Мне нужна глюкоза", Tāpēc, ka kad šūna bļauj ķerts, man vajadzīga glikoze. тело, сильно переживает и говорит: "Давай мы сделаем очень много глюкозы в крови, пусть тебе хватит". Mūsu ķermenis, viņš, ļoti pārdzīvo, un viņš saka: "Ev, mēs uztaisīsim ļoti daudz glikozes, un tev pietiks." Вплоть до того, что выделяется кортизол, расщепляется мышечная масса с образованием глюкозы. Līdz tādam, stāvoklim, kā ķermenis sāk izdalīt kortizolu, kortizols šķeļ, что он расщепляет? Расщепляет мышечную массу, мышцы. Viņš šķeļ, mūsu muskuļu masu un tādā veidā pats ražo glikozi. То есть, друзья, если смотреть на здоровье человека через призму чистый ты или грязный, Ja, mīļie draugi, ja mēs skatāmies uz cilvēku caur tādu skata punktu, jeb prizmu, tu esi tīrs vai netīrs? то выгоднее каждый день пользоваться программой очищения организма. Tad, ir tiešām izdevīgāk dienā izmantot organisma attīrīšanas sistēmu. На всякий случай от греха подальше. Katram gadījumam, kā saka, prom no grēka. Хочу обратить наше внимание на строение лимфатического узла.
Un vēl gribu pievērst jūsu uzmanību limfatiskā mezgla, uzbūvei. Вот эти меленькие капиллярчики, которые начинаются в межклеточном пространстве, Šie mazie kapilāriņi, kuri sākās starp šūnu telpā, они ищут ближайший лимфатический узелочек, впадают в него. viņi meklē tuvāko limfatisko mezgliņu un tā kā ietek tajā. Лимфа протекает через лимфатический узел, и здесь это территория иммунной системы. Limfa iztek caur limfatisko mezglu, un tā ir attīrīšanas sistēma. Да, то есть если где-то здесь заноза или какой-то воспалительный процесс, то это уйдет все в лимфатическую систему. Jo, piemēram, ja tur ir skāberga vai kaut kāds, iekaisuma process, tas viss aizies limfatiskajā sistēmā. Вот. А потом, видите, выходящих сосудов всего один лимфатический. Un redziet, to Кольцевой. uzsūkšanas, vietu ir daudz, bet izdales ir tikai viens, kur iziet ārā. Да, эти лимфатические узлы, их большое скопление в подмышках, в паховой области. Un lielākā daļa šo limfatisko mezglu, vairāk, kur viņi ir, tā kā padusēs un tur tālāk pie kājām jūs redzat bildē. Но все равно сбрасывается в венозную систему в подключичных примерно областях. Bet, venozā, jeb asins sistēmā limfa tiek nomesta tieši šeit, šajās Таким образом, ūdensskauju. таким образом, Tādā veidā, а что, если я вам скажу, что у меня есть хитрости, ну, в смысле травки, у природы есть травы, которые разжижают межклеточное пространство и лимфу. kas būtu, ja es jums pateiktu, ka man ir tādas viltības? Patiesību sakot, dabai ir tādi ārsnieciskie augi, kuri šķīdina šo šūnu starptelpu un arī pašu limfu. А если я вас замотивирую каждый день хотя бы ходить, чтобы лимфа подымалась снизу вверх против правил гравитации? Ja es jūs motivēšu, jeb uzķūnēšu katru dienu staigāt, nodarboties ar kaut kādu fizisko aktivitāti, lai limfa celtos augšā pret gravitācijas spēku. А если я вам предложу использовать профессиональные гепатопротекторы, за которые печень скажет вам большое спасибо? Ja es jums piedāvāšu izmantot hepatoprotektorus, par kuriem akna jums pateiks paldies. А если я вам предложу напиток, выпивая пол-литра которого вы будете иметь абсолютно чистые ворсинки кишечника? Ja jums piedāvāšu tādu dzērienu, kuru dzērot, jūs simtprocentīgi dabūsiet sava zarnu trakta tīrus matiņus. А если мы с вами договоримся использовать суточную норму воды, куда добавлять универсальный ощелачиватель, чтобы эритроциты разлиплись? Ja mēs ar jums sarunāsim, ka jūs lietosiet savu dienas ūdens normu, kur jūs pievienosiet produktu, kurš, pasarminās šo te ūdeni un tajā dēļ tā, asins leikocīti, viņi atlipsies un nebūs salipuši. Мгм. И все это называется программа лимфоочищения. Un to visu sauc par limfas attīrīšanas programmu. И те женщины и мужчины, которые используют программу лимфоочищения, перестают стареть, болеть. Un visi tie vīrieši un sievietes, kuras sāk šo limfas attīrīšanas programmu, viņi pārstāj slimot un novecot. Снижают вес, если успели наесть лишний. Viņiem kritās svārs, ja viņi, paspēja viņu uzēst. У них нормализуется артериальное давление. Viņiem normalizējas arteriālais spiediens. Они ничем не пахнут или фиалками, если себя намазали фиалками. Viņi ne ar ko viņi nekā nesmaržo, nu vienīgais ar violītēm, ja viņi sevi sasmaržoja ar violītēm. Их компьютер соображает, как в юности. Viņu kompjuters, domā, jeb ir, ātrs kā jaunībā.
А доктор спрашивает: "Что вы с собой делаете? Вам сколько лет?" Doktors viņiem prasa, ko jūs ar sevi darat, cik jums ir gadi? Вот этим вот всем, собственно говоря, я занимаюсь. Это и есть мое предназначение. Un tieši tas ir tas, ar ko es nodarbojos, un tas ir mans aicinājums. Но мы с Олей очень хитрые девушки. Мы решили сегодня уже, не давать всю полностью информацию. Bet mēs ar Olgu esam ļoti viltīgas meitenes. Mēs šodien izdomājam nedot jums visu informāciju šodien. У нас сейчас готовится в переводе, моя брошюра на, ну, она изначально была на русском, так, чтобы вы понимали. Jo šobrīd Olga tulko manu brošūru, lai jūs viņu saprastu, jo viņa bija krievu valodā. И в следующий понедельник я всех-всех жду. Только, смотрите, обычно я это продаю. У меня есть такой прям, онлайн-продукт, он стоит там 30 евро. Un nākošu pirmdien, jo, patiesībā es šo visu pārdodu. Man ir tāds online produkts, viņš parasti maksā 35 eiro. Но так как, у меня есть честь, передать это знание людям в другой стране, говорящим на другом языке, Bet pat cik man ir tas gods šīs te savas zināšanas nodot citā valstī, kur cilvēki runā citā valodā, плата будет другая. būs cita samaksa. Приходите со своей подругой в следующий понедельник, и я вам вычитаю программу. Nākošu pirmdien jums ir jāatnāk ar savu draudzeni, un es jums izlasīšu šo programmu. Она состоит из прописанных завтраков, обедов, ужинов. Viņa sastāv no uzrakstītiem brokastīm, pusdienām, vakariņām. Она состоит из коктейльной недели, если нужно убирать вес. Viņa sastāvā ir kokteļu nedēļa, ja vajag noņemt svaru. Я использую биологически активные комплексы, в смысле травы, для разжижения лимфы. Es izmantoju bioloģiski aktīvus kompleksus, citiem vārdiem sakot, ārstnieciskos zāles, ne augus, Я lai limfu šķidrinātu. расскажу, куда встроить физическую нагрузку. Es pastāstīšu, kā vajag, kur, kādā veidā ielikt šo fizisko aktivitāti. Мы с вами поймем, какими способами, многими. Это ж не только, это не, это очищение кишечника– это не клизма. Мы поймем, как помочь кишечнику. Un mēs ar jums sapratīsim, kā palīdzēt zarnu traktam, jo zarnu attīrīšana tā nav klizma. Что любит печень? Mēs uzzināsim, ko mīl akna. Да, вот это вот оно. И я вас научу ощелачиванию, от которого вы точно никогда не откажетесь. Un es jūs iemācīšu, kā sarmināties, un es zinu, ka jūs no tā nekad neatteiksieties. Почему вместе с подругой? Kāpēc jums jānāk kopā ar draudzeni? Для соревновательного эффекта. Lai jums būtu tāds sacensību efekts. Потому что я замечаю, что если вы берете себе кого-то в пару, Jo es ievēroju, ja jūs sev kādu ņemat pārī, то вы точно завершаете программу, tad jūs tiešām visu programmu pabeigsiet. вы точно соблюдаете питание, Jūs tiešām ievērosiet ēdienkarti, и у вас есть с кем прогуляться в течение часа. Это надо по программе. un jums būs kāds, ar ko pastaigāt 1 stundu, jo tas būs vajadzīgs šajā programmā. Соревнуемся в килограммах и сантиметрах талии. Sacensības mums būs gan kilogramos, gan apkārt mēru centimetros. Tieši vidu. Кто-то может соревноваться в миллиметрах ртутного столба по давлению. Pats varbūt var sacensties par spiedienu, kuram kritās. Но это прекрасное соревнование, которое приводит к улучшению жизни, Bet šīs ir brīnišķīgas sacensības, kuras noved līdz dzīves kvalitātes uzlabošanai. повышению качества жизни и длины жизни.
Viņi paceļ dzīves kvalitāti un dzīves, ilgumu. Вот у меня есть такие. Тут даже есть перевод этих результатов. Ну, смотрите, смотрите, читайте. Я не. Mums pat ir šeit, rezultātu tulkojumi, jūs varat lasīt. Tur drusku Мгм. laikam Па- половина закрыта, наверно. Ну да, тут окей. И вот такие результаты. Es Надеюсь. ielikšu čatā, Telegram čatā un WhatsAppā es ielikšu rezultātus, jā, meitenes. Вот. Результаты по самочувствию, по сантиметрам, по килограммам, Tur rezultāti gan pēc centimetriem, bet gan pēc kilogramiem, gan pēc pašsajūtas. по качеству сна, по настроению. Pēc, pēc miega kvalitātes, pēc, noskaņojuma. Я знаю, что сейчас мир изобилен и, ну, как бы много у нас всяких возможностей. Es zinu, ka šobrīd pasaule ir ļoti liela pārpilnība un ir daudz visādu iespēju. Мы можем путешествовать, у нас есть время заниматься хобби, Mēs varam ceļot, mums ir laiks nodarboties ar saviem hobijiem, но иногда просто не позволяет здоровье. bet bieži, nevis bieži, bet šad tad vienkārši veselība to visu neļauj. К счастью, это можно исправить. Bet par laimi to visu var izmainīt. В следующий понедельник встречаемся, чтобы я вам вычитала, и вы выбрали объем вашей программы лично для вас. Nākošo pirmdienu, 7:00, pēc Latvijas laika, mēs tiekamies, lai jūs varētu, lai es jums tā kā lasīšu, un jūs varētu izvēlētos tieši savu programmu. Да, то есть там будет предложение по еде, Tur būs piedāvājums par ēšanu, ладошка здоровья, tur būs veselības sauja, где много всяких технологий, kur ir daudz dažādu tehnoloģiju, сама технология лимфоочищения, paša limfas attīrīšanas tehnoloģija, ощелачивание pas pasarmināšana. и пищевая пауза на соблюдение суточной нормы белка и витаминов. Un barības pauze, lai, būtu iespēja ievērot olbaltumvielas devu un vitamīnas devu diennakts vajadzībā. Это программа, которая способна сделать чудо. Un tā ir tā programma, kura patiešām spēj izdarīt brīnumu. Как будем работать? Kā mēs strādāsim? На следующей неделе вычитываю вам программу, и там 2 недели подготовки. Nākošā nedēļā es jums izlasīšu to programmu, un pēc tam tur ir 2 nedēļas, sagatavošanas nedēļas. Потом 3 недели самой программы. Pēc tam ir 3 programmas nedēļas. И 1-2 ноября встречаемся в Юрмале, я на вас посмотрю. Un 1. un 2. novembrī vai 1. vai 2. novembrī mēs ar jums varam satikties, jeb tiekamies Jūrmalā, un es uz jums paskatīšos. В рамках большого нутрициологического события, Ja tur būs liels nutricioloģijas pasākums, где я один из спикеров, kur es esmu viens no, tiem, kuri runās, и моя тема — снижение биологического возраста, то есть молодость. un mana tēma ir bioloģiskā vecuma pazemināšana. Потому что старости нет, это просто самозагрязнение организма. Redz, ka vecuma nav, tas ir vienkārši organisma, um, piesārņošana. Но, к счастью, с этим можно работать. Bet par laimi, uz to var strādāt. Кто за? Kurš ir par? Кто за? Жду в следующий понедельник вместе с подругой. Kurš ir par? Es gaidīšu jūs nākošā pirmdienā kopā ar draudzeni. Если Ā, есть вопросы, задавайте. Ja jums ir jautājumi, lūdzu, varat uzdot. Varat rakstīt vai vienkārši pieslēgties pie mikrofona. Čatā var rakstīt vai, pieslēgties pie mikrofona.
Mhm. Ну, сегодня такая теоретическая зарисовка была. Jā, šodien bija tāda teorētiskā, tā kā teorētisks apzīmējums tam visam, Но это очень важно для соблюдения прав каждой клетки. bet tas ir ļoti svarīgi, lai mēs katras šūnas tiesības ievērotu. Я представляю, с какой скоростью мы реагируем, когда у нас отключают воду. Es iedomājos, kādā ātrumā mēs reaģējam, kad mums mājās atslēdz ūdeni. Или не увезли ночью мусор. Vai, piemēram, naktī neaizveda miskasti. А клетки, они бесправные получаются. Sanāk, ka šūnām viņam vispār nav tiesību, Мы даже не знаем об их проблемах. un mēs pat nezinām par šūnu problēmām. Теперь знаем, поэтому до встречи в следующий понедельник. Un tagad zinu, un tāpēc tiekamies nākošu pirmdienu. Paldies, Liena! Tiešām. Спасибо большое, Елена. Спасибо большое. Paldies, meitenes, ka jūs bijāt. Ja kāda no jums ir šeit un tā, un kaut kādā ziņā nav Telegram kanālā vai čatā, sazinieties ar tiem, kas jūs uzaicināja. Es jūs visus pieslēgšu, un tad tiekamies nākošu. Pirmdien 7:00. Te meitenes, говорят спасибо и спасибо за детализированную информāciju. Ok, visiem atā, un tad tiekamies droši vien onlainā. Visam bučus atā.